Reka nkwiye ikaze, aha turi mu Ngara, ahitwa mu murenge wa Bumbogo, uva kuri kaburimbo hano mu Birembo, akamoto kahakugereza 500, ubwo ni kuri kaburimbo. Rero iyi nzu murabona ntabwo yakisesinga umuhanda, ariko umuhanda uri hafi yaho, ni igipangu, inyuma harimo anegisi, umuhanda uri imbere gato, reka tuze tuwukujyaneho urebe. Ishaka miliyoni 18, ariko ni ahantu, reka twinjize mu gipangu cyaho, ni ahantu hinjiza ibihumbi 150 ku kwezi. Uko mubibona iyi nzu ikoreye amasuku hose, ni ahantu heza, hafite viyu nziza, ni ahantu heza nk'uko muri kubibona. Reka tuze tukwereke imbere mu gikari uko hameze. Reka turebe mu gikari. Aka ni ka kanegisi gafite uburyo bwako hepfo hariya, ni inzu nini kugira ngo uri kuyibona, amazi arahari buri kimwe. Reka tukwereke inyuma yaho uko hameze, dore uko imeze. Aha ngaha urabona ko uba uri kureba za Nduba, ukagana hirya za Kabuye, hariya ni i Kabuye, noneho Batsinda ni hirya. Inzu rero ngiyi iracyakomeza hano, ifite icyangombwa cyihariye, ngira ngo uko igaragara ngiyi twayizengurutse, twakweretse n'imbere. Reka tukwereke metero dushobora gukoresha tugera ku muhanda. Ku muhanda ni imbere gatoya, hari isantere imbere yaho. Ni inzu iri mu buryo bukwiye kweri. Tuvuye kuri ya nzu, noneho reka tuze tubereke urugendo umuntu ashobora gukora agera ku muhanda. Ntabwo yagisesinga umuhanda neza, ariko ni gato cyane ku muhanda, ni imbere gato cyane. Mbese uva ku muhanda udeviye gatoya uhita uhagera. Navuga ko atari kure y'umuhanda. Ngira ngo ku muhanda ngaha urabona ko atari kure y'umuhanda, ngira ngo muri kubibona ko ntabwo ari kure y'umuhanda. Dore ngaho ku muhanda pirinsipale. Murakoze, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.